لی همو انجوین نجوان بارزانی ده 4 روزن در بازبوی لتاران کرنه عریشین هرمی و حکومت ناوند عراق یک بیج خالن سرکی. لی گوری نوچه ناجانس فرمین ایرانه برپرسن بلندن می ولاتی لی همو جویناندا هکس لی سرچار سرکرنا عریشین نوره هولیری و بغدا کرنه. افیشات و داخویانی هفته مدگل پجراندن ابوجه سال 2016 لجوات وزیر عراق و سردان نجوان بارزانی وشان ده هرمی جبو بغدا وکی نارتی روژا شمی اشکرا کری. پشتی پجراندنا بودجه گشتی 2016 عراق جبال جوات وزیران و نازورترین آخفتن لسر وگریانا کردان تکرین جبو بغدا افجی جبو یکی تی وگراندن جسد هفته پشکا بودجه هرما کرسانی لبودجه گشتی عراق. لگوری پروژه اسای بودجه 2016 اگر هرم به ریا کمپانیان به بازار کرنا پترول عراق سومو و رجا 550,000 برمیل پترول دروژه که دا بشینه و دهمبر دا بغدا هفته جسد پشکا بودجه هرمی وکه خو بشینه. کودکه 12 تریلیون و 686 میلیارد دینار به ویکی جدی به بغدا ماهانه تریلیون اکو 57 میلیارد دیناران به دهر ماکرسان اکو بیتر جوی پر هرمی پی تی وی پیش بو موچه ماهانه فرمان بران. او نوتيك لبردست مان و دينيرين بو دروا حدودي تقريبا 850 مليون دولار مان بو تأمين لك. بغداد بالضبط اما عينا او نوتا لهريمي كردستان دينيرين بغداد 400 مليون دولار مان بو تأمين لك. شیان هرمی جبو شاندنا و رژه پتروله لگوری داوی راگهاندنا وزارت سامانه سروشتین هرمی حولیر تنه لمها ایلول دا بیتر 620,000 برمیل پترول دروژه که دا برای هیلا بوریا پترولا کردستان و جبو بندر جیهانا ترکیه شاندنه. کواتا هرم دکاره و رژه پترولا شاندی بکه و ده پروژه آسای بجه 2016 عراق جبو هاتیه دیاری کرن. هەوڵ دەدەین بە دانوستاندن لەگەڵ بەغدا چارەسەری بکەین چارەسەرمان دۆزیەوە باشە چارەسەرمان نەدۆزیەوە لەم مەجالەدا ئێمە هەنگاوی تر بەرەو هەنگاوی تر دەڕۆین. ئەوە کو ده پروژه آسای بجه سال 2016 عراق داتیه بو هرمه تازه نینه جبر کو ده بجه 2015 جدا گرک به هرم 550,000 برمیل پترول دروژه که دا بشینه و بغدا جسد هفته بجه شام لی بردوام هر دو عالی هفدو تهمت بار دکن به پیشل کرنا لحف هاتنه. پێویست بەوە دەکا ئێمە ڕێکەوتنێکی نوێ لەگەڵ بەغدا بکەین چونکە دەبێ هەندێک شت لەو ڕێکەوتنە بگۆڕدرێت. پشتی بجی نکرنا لهفاتنا نابروان جی هرم لمها حزیرانه با آوائی که راست خود دست کر به شاندنا پتروله. لی به نرینا پشک چاودران شاندنا پتروله به سر بخوی باندورینه که سر چاره سر کرنا کریزان بلکو لهفاتنن بردوام با آوائی کی. کوربونا کریزن دارین هرمه. دو پاشکتنا موچه فرمانبران بهتر جه دمی خدا. سیم زیده بونا رجای بیکاری لهرمه. 4 سر هلدانا کوچ کرنا گنجان و ولاتین هرمه جبو دروه. 5 بەردەوامیە سەکناندنا پرۆژێ و بەرهەم ئانینێ. هەوڵی ئێمە ئەوەیە ئێمە بتوانین بەڕاستی تەخیر لە موچە نەبێ بە کوردیەکەی ئەم بابەتە نەبێتە خەبەر هەموو ڕۆژێ های موچە هات های مژدە موچە هات. ji ber vê yekê pêdiçe herêm xwelekadina gotûbêjan digel Bexda li ser budceyê encam bide. Partî jî ku piştevanî ji biryara şandina petrolê bi awayekê serbixwe dike heya niha roj de li ser helwestên xwe. Her gorînek jî di pirsê da girêdayî bi serdananê Çîrvan Barzanî ji bo Bexda û encamên gotûbêjan e.